ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба шабакаҳои молбозори Хуҷанд. дӯсто тамошобинон, имрӯза навори мо бошад аз шаҳри Хуҷанд ва дар навори имрӯзаи мо бошад ҳамагӣ дусар молҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, видеоро ки бо диққат то охира тамошо кунедтон, азбаски дар назди мо дусар мол ҳаст. ҳозир бо тарзи алоҳидагӣ барои шумо маълумоти пурраашро гуфта мегузарем. дӯсто тамошобинон, чӣ ки дидистон, яксар буқа ва яксар ғуноҷини тоза ва тоза пародаҳои чорнипёстре аст ки маълумот медиҳем дар бораи аними буқае ки оянда барои наслгирӣ касоне ки харидорӣ кардин аст. гуфтани ҳастам ки синни солаш бошад 10 моҳа ва ногуфта намонем ки то аними 9 моҳагиш аними мол бо шери очаш сер шудаги мол. дӯсто бо диққат тамошо кунед. агар шахсоне ки на рафта отиша мебинам гунам, мо аз одами боваринок ҳаними молро дар вақташ як моҳ пеш харидорӣ карда будем, аз назди очаш гирифта омада будем. масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиш айни ҳол аними буқае ки ҳозир барои шумо 10 моҳа гуфта бо дили пур маълумотше пурра гуфта гузашта истодаем. оиди хӯрду хӯрок ва саломатиш айни ҳол ягон хел камбуд намешавад ба гуфти гапо 100%. хӯрдан саломатиш бо кафолат ва ногуфта намонем ки аними молро тақрибан 2 ҳафта пеш бар зидди касалиҳои яшир ва оқсил мегӯям баъзи нафаро колоша кардаки ваксинатсия кардагӣ. хӯрду хӯрок ва саломатиш бениҳоят наз ва шахсоне ки аними молро оянда барои фермааш ёки барои хонааш харидорӣ мекунад, гуфтани ҳастам ки бениҳоят моли зӯр, моли аҳл, хӯрдан саломатиш 100%. ва шахсоне ки мехоҳанд анамин гуна молҳоро харидорӣ кунанд ва ба мо занг мезананд ки анамин мол тариқи тарозу килобаркаш чанд пул гуфта. дӯстони азиз, гуфтани ҳастам ки ин мол ба тарозу савдо мемешавад, зеро ки ҳоло емро нахӯрдааст, зеро ки чӣ хел ки гуфтем то мемоагиша ширбасир шудага акнун кам кам тарид хӯрда истодааст ва касоне ки тариқи телефони харидорӣ кардани ҳастанд, гуфтани ҳастам ки баландии қади мол асбои қафояш аз 1 метру 20 сантиметр болотар аст. дӯсто тамошо бинед, масъалаи нархномааш бошад ҳамагӣ 24 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. инчунин масъалаи дастафкаш бемушкилӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат шуда дастафкашам ташкил карда мешавад. дӯсто лекин масъалаи маблағгузории дастафкаш алоҳида даговор карда мешавад. шояд аз тарафи фурӯшанда, шояд аз тарафи харидор пардохт карда шавад. ва чӣ хеле ки дидистон, бениҳоят қадду қоматаш хушрӯ қафошвасе ва чӣ хеле ки ҳар боре мегӯям аними мол сарашам ба дараҷаи хушрӯ акнун шох бароварда истодааст, сараш ба дараҷаи хушрӯ қафошвасе ва акнун мӯи бачагиашро парохта истодааст ки ҳозир ман барои шумоён аними молро хишоб карда нишон медиҳам. мӯи гӯсалигиашро акнун аними мол партофта истодааст, яъне ки акнун тулақ карда истодааст. дӯстон хӯрдан саломатиш бо кафолат, чӣ хеле ки гуфтем ваксинаша гирифтаги мол ҳамаҷията. худ тамошо кунед ки акнун мӯи бачагиашро иваз карда истодааст. дӯсто дар синни 10 моҳагӣ меона. баъзан нафарон мегӯям ки мӯи ширхӯриш мегӯям. аними мол 100% бо кафолат гуфта метавонем ки моле ки ояндадор очаш калон, очашам нагуфта намонем ки аними хел сиёҳдалои тоза ва тоза пародаи чорнипёстри буд. дӯсто 24 000 сомон боз камтар муомила дорад. марҳамат, барои зот мегирифтиго ё ин ки оянда барои мевастиго беҳтарин вариант. ва ногуфта намонем ки на ҳама рӯз барои мову шумоён аними гуна вариантҳои беҳтарин пешниҳод мегардад ки ҳала барои шумоён мо пешниҳод намоем. дӯсто тамошо бинед, маълумот медиҳем дар бораи моли рақами ду ки ин ҳам бошад хоноҷини тоза ва тоза пародаи чорнипёстр буда ва чӣ хеле ки дар навол дидистон бениҳоят қафошвасе. ин ҳам бошад хоноҷине ки синну солаш 10 моҳа, ин ҳам бошад бениҳоят ширбасир шудагӣ ва ногуфта намонем ки аллакай дар ин синни соли 10 моҳагиш 2 рӯз 3 рӯз пеш аними ғуноҷин буқаталаф шуда буд. ҳоло мо азбаски мол солашро нагирифтааст, бо буқа бордор накардем. гуфтани ҳастам ки касоне ки оянда харидорӣ карда нақшаи бордор кардин аст, аними мол масъалаи буқаталаф шавиш мол баҳс мекунад ва молҳоро ҳалос мекунад. албатта ки бохабар шуда метавонедон. ва ногуфта намонем ки боз як чизи асосиро дар синни 1 сола 1 солаи 2 моҳагиш агар ки аними молро бордор кунедон,
خدا خواهد من باز رحمتش میگویتون این قدر قامتچه بینتون دوستان عزیز به فکرم قناجین از این زیاد هم نمیشد قفاش به نهایت وسیع قدر قامت درست اسبی منمین باید دلچه گویم ختم نمیکنه هر دویش رو چی قدری که تعریف کنیم ارزانده مول به گفتی گپو به یگان کم بودی همه جهت خالتای پیستان کلام اوزه برای شما نشون میدم که انیمه قناجینی که پیشنهاد کرده استودیم دوستان ساتش تازه پراده 4 پیاز سری بوده خودش در نور هم معلوم که سرش هم شروع قد و قامتش بلند 1 متر و 15 سانتی متر بلند و چقدر که دیداستان قدش قفاش به نهایت وسیع دوستان خالته پیستانش هم باشد سبز سفید هم آینده نسل خوب میتید هم خداگر خواهد مالها شیری زیاد هم میتید زیرا که مالها پراده شیری دوستان تماشا بینید به خاطر انیمه قد و قامت به گفتی گفو انیمه مالا ایستادش بود و کسانی که انیمه مال را خریداری میکند دوستان با طرز الهیدگی خود نرخ قناجین باشد 15500 سوم است دوستان عزیز باز کمتر معامله دارد این هم باشد مسئله دستافکش تشکیل کرده می شود لیکن مبلغ گزارش الهیده دوستان از همین سبب ما نرخنامه اش رو ارزان کرده موندیم که خریداری که از کدام شهر و ناحیه خریداری میکند برای ما حالا معلوم نیست از همین سبب به دستافک نرخنامه اش رو 15500 سوم نرخ گذاری کردیم دوستان گرفتگی آدم به گفتی گپا آشکارا مونه به نهایت خوشرو گردنش هم دراز قد و بستش اومد که دیگه قفاش به نهایت وسیع دوستان اگر خطا نکنم از بقیه هم قفای انیمه قناجین یکی پیشنهاد کرده ایستادیم قفاش وسیع این خالته پیستان بینتونه چاش میگویدان کنه سبز سفید راسته ها به نهایت نفت این برای آینده مول کردن البته به نهایت ارزنده هم هست دوستان 15500 سوم کمتر معامله هستونه قد قامت بینتون دوستان یکتا برای پیشروی کار لایک های زنیتون ما باشد انیمه گونه مول های بزیب را برای شمایان حرکت کرده پیشنهاد می نماییم دوستان لایک های زنیتون نوارای نوا باز دامی روز به انتظار شویتون اگر کسانی که در یک جای خریداری کنند البته باز من ارزان تر کده میدیم هر دوش هم برای مال های فرمه باری دوستان هم برای خانه هم خریداری کرده پایتون خدا خواهد رحمتشی میگیتون این خالته پیستان بینتون دوستان به درجه قد و قامت بینتون دوستان ایستادش این مال خودش پول نیستد فرصت از دست ندیدم دوستان انیمه مال هایی که بای هست دوستان چخیر حاجتی به فکرم مسئولیتی زیاد هم نیست لیکن اولش که همراه یارو دوستایی که مال به صرف هم میروند مال میشناسن انا ما که باز خوبتر و نختر مصلحت کرده بعد آمده از نردش بینتون یگان کم بودیش نیست 100% به همه سلامتیش خوردنش جواب میگویم دوستو مال بینتون از پیش کم است دوستو ایستادش بینتون ماشاءالله گرفتگی آدم حضور میکند و رحمتش هم میگوید خدا خواهد ببینید جنی بره از یک دیگریش کمیش نیست